diži! Evo, trošimo radne sate ekranu na gluposti da pompozno najavimo novi garažomobil. Evo naše Toyota, jedini auto koji neće biti u garaži, nego garaža u njemu. A dobro, mora i on biti u garaži. Ko babuška. Uglavnom, odlučili smo se za model Pro Ace, pa realno sve to slično, vjerojatno ste primijetili ovakve slične ili iste kombiće po gradu, dizajnom identično kao Citroen i Peugeot i čini mi se Fiat, ali nisam siguran u to. Ali Toyota ima garanciju 10 godina, a to je game changer. Doduše nije garancija na sve, nego na dio. U svakom slučaju više nego konkurenti, proučite prije nego što se odlučite. Kao prvo, lipi kombi ne postoji, postoji samo manje ružan kombi. Realno, probaj ti nacrtat bilu kocku koja će izgledati moćno, nemoguće. Zato smo smislili ovaj neki kosi dizajn naljepnica da mu dadne malo života. Ali ako ste u nekoj sličnoj situaciji, obavezno ostavite kabinu i krov u bijelom, zacrnite li to dvoje, plaćat ćete duplu ratu kredita, jednu za auto, drugu za klimu. Ja sam naivno htio crni, Bog me sačuva, zato što crni se dugo čeka, ja sam nestrpljiv, onda sam uzeo bili pa sam ga htio oslikat u crno, ali ako nikad niste, probajte rukom takniti bili auto na parkingu i crni, pa ćete vidjeti zašto smo krov ostavili u biloj. Obljepljivanje kombija nam je napravio Pismo Reklam HR, firma koja se ovim bavi već desetljećima, firma koja je obljepljivala autobuse Dinama i Hajduka. Eto, ako se u nečemu sjever i jug slažu, to je Pismo Reklam, pa ko smo onda mi da tražimo dalje. Mislim, realno tribaš oslikat kombi ako si obrtnik, jer ipak vozaš po gradu ogromni billboard, šteta je da nemaš svoju reklamu na njemu, ali ima druga strana medalje, možeš nagrabusiti od strane pljačkaša ako se zna da nosiš nekakav skupi alat. Zato je najbolje na kombi napisati, recimo staviti onu mrtačku glavu, ono napisati, nemam pojma, deratizacija, otrov, cijankali, nemam pojma, krško, ono, pišeš pojmove koje niko ne želi takniti i miran si. Osim Pismo Reklama i iscrtavanja naše kombija, dodali smo i ove cijevi, ko što vidite, i felge malo za pred ljeto da budemo Pimp My Ride. Spremni smo za ljeto, spremni smo za nova gradilišta i za nove video uratke. Eto ga, naravno uredili smo ga i iznutra, ali to ćemo vam pokazati u nekom od sljedećih videa. Eto, subscribeajte se da vam ne promakne ta sva mudrost. Živjeli!